Tino te Aitanga-a-Māhaki te reo rāhiri mo tēnei kaupapa motuhake, arā te whakarewanga o Ngā Kōrero-Māhaki Reo Matatini, he raupapatanga pukapuka reo Māori tuatahi o tōna momo i te ao. Hei tā te kaituhi nei a Niki Māori e kohere Smiler, he haerenga roa kua takahia e ia, kia taimai a ia ki tēnei rā nui. A lot of our whānau couldn't read. They stated that they had trouble in education and so disengaged. Now, many of them also said that they didn't have any idea about speech-language therapy, communication support or speech-language therapists. So, with that in mind, we needed to do some preventative stuff. Prolong that sound, make it continuous. Right, ka pai. E hara i te mea nānānake te kaupapa I whakatutuki, engari nā ngā ringa raupā maha I oti ai te mahi nei. What's really awesome about these resources is that they are going directly into our homes and into our kura, and they need to go further afield than that into our hospitals, recovery centres, because the work and the magic that's embedded in these resources are all about our capacity to speak ourselves, our tipuna, our histories into the world. If we cannot speak, if we cannot articulate our tipuna voices, then our stories stop. Puta ngā hua o ngā mahi oti I a Niki Marie roto I ngā tauko taha atu nei. Hara I te mea he whakaro poto, engari he omanga roa. E anga whakamua nei te Aitanga-a-Māhaki roto I ene o ngā mahi. O mo taku whānau ake, mo aku Tamariki, mo aku mokopuna, kia mōhio pū rātou, ki ēnei kōrero tuku iho ngā mātua tīpuna, hei tīpare, mo ngā rā e tūmaine. Ka whakawāte I runga I te ingoa, o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Roria ki tō ingoa tapu. So Niki Marie come over to the kura and asked us to do some drawings for these books, and you know, like a lot of other competitions and tōna they come in. Now I went to the ones that already just draw. They just draw and draw and draw. So just with Rākoi's one with Tarakiuta and Tarakitai, draw us a character. It's going to represent twins. So he came up with one, had this sort of little, you know, those rugby players have this little rat's tail thing. So, you know, so it's coming from a rangatahi. So I just got to work and just had a vision in my mind, and then it turned out to be this guy. And then the next day had to draw another guy while watching a movie about the twins, and then I just had a vision of this guy. I like everything about how they look, because they look pretty cool, and the things that they do is pretty mean. Ka nui te mihi ki te hunga I whakatū, I tuhi, I tā, I whakaahua hoki, kia puta mai ai ēnei taonga mā ngā uri whakatipu o te Aitanga-a-Māhaki. Smile when you read my books, please.